Hello guys, so tunawasalimu in the name of our Lord Savior Jesus Christ in the Fishers of Men Ministry, na tuko hapa ndio tueleze more about fishers because maybe wengine hawatujui lakini watu wa nje wanatujua. Maybe wenye tuna ma relatives hawatujui kitu kama hiyo, ariko none turi hano kugira ngo tubashe kubaganiriza, tubashe kubamenyesha ya Fishers of Men Ministry. Ni ministeri y'abahungu bahagurutse muri kino gihe yo gukorera Imana. So kitu ya kwanza na wasalimu wenye tulihubiria na wenye tukufikishia injili pia nyote tunawasalimu. So nitajaribu nitumie Kiswahili na pia English kidogo na lugha yetu ya taifa Kikongo ya DRC. Ndio pia watu wengine wasikie. So acha kwanza nisome igitabo dukorera mu Fishers of Men Ministry, kwa sababu kila ministry inakuanga na purpose zake na kuna aho nyine bashingi. So sisi dukorera mu gitabo cha Matayo ibice 3:2. English inasema and saying repent for the kingdom of heaven has come near. Hiyo ni Matthew chapter 3 verse 2. Tukongera kandi tugakorera mu gitabo cha Matayo ibice 4:19 avuga ngo Jesus said to them, come with me and I will teach you to catch people. So aho niho dukorera cyane nka Fishers of Men, yuko intego yacu no kuroba abantu abatakaye n'abasubiye inyuma. Yuko kuna mahali kwa Bible inatuambianga tunafai tusaidie widows and orphans. So tukisoma sisi Bible kuna venye tunaelewa tofauti, lakini widows and orphans wako part of pia wale watu wenye hawajaokoka. Kama hivi widow hari abantu bapfushije Yesu Kristo muri bo, bari bamutunze ariko baramupfusha. So abo nabo tuba tubafasha kugira ngo tubashe kubagarura. Yuko gusubira inyuma birahaba ariko no kuja imbere birahaba. So niyo ntego yacu nyamukuru. So birashoboka yuko umushiyandi mazina ya Fishers cyangwa abandi biyita Fishers, ariko twebwe turi Fishers kandi n'ishami rimwe byo muri Kenya gusa. Atuna groups zingine. So si ni Fishers of Men kandi dukorera hano muri Kenya muri Nairobi. Dufite abantu batandukanye bavuye mu turere dutandukanye, ntabwo ari muri Nairobi gusa ahubwo n'abandi bazaba bava hanze ya Nairobi bakaza tugakorana kubw'impamvu y'inyota Yesu Kristo bafite. So ngire ngo naba bene data muraza kubabona, ntabwo dukuze cyane, turabana bato, ariko bujya umuntu wese wakiriye Kristo ntabwo ari umwana ahubwo abahindutse umugabo. Yuko ijambo ry'Imana zaratubwira ngo Mwuka Wera natumanukira ngo tuzoba abagabo guhamya Yesu Kristo. So twese turi abagabo ndiko no bivuga, kandi turi abagabo ba Yesu. So nabo muraza kubabona, turi abana bato nyine bangana ariko duhagaraze muri kino gihe kugira ngo tubashe gukorera Imana. Ibijanye na Fishers ntabwo ari byinshi, ariko ndavuga bike muri ibyo byinshi nzi. Ndaza kurekera na bene data nabo baganire. Icyambere ndabiyegereje bose baraza kugira nabo ico bavuga kugira ngo twese tubashe kuruhuka. So twatangiye mu mwaka wa tulianza 2022 hapo June, tulianza June 2022, ariko twatangiye nyine turi abantu bake n'ubushobozi bwari butaraboneka neza. Natwe nyine twari tutaraguka nyine mu bintu byo gukorera Imana, kubera bamwe bari batarabatizwa, ariko ubu nyine nshimiye Imana yuko nabatijwe nje ubayoboye. N'abandi benshi dukora nasigaye gusa bake batarabatizwa, ariko abandi twarabatijwe. So mbishimiye Imana kabisa. Nukuvuga ngo amavuta ni yose, amavuta y'ijambo ni yose. So ibindi bijanye na komite hariho abantu dukorana, kandi nkeneye no kubashimira yuko nukuri babanye natwe, twabonye ukuboko kwabo. Uretse ko abantu bazavuga ngo Imana izikora, ariko Imana izikorera mu bantu. So nshimiye Imana yazanye aba bantu kugira ngo tubashe gukorana. Na abantu bafite umwete kabisa, wanafanyanga venye wanaweza na mimi nafanya venye naweza, kandi tukagera kure hamwe. So ndabavuga mu mazina ariko nabo muraza kubabona kuri kamera. Hariho Bonke, tukaba dufite na Mugisha nawe,
na Linda, tukaba dufite na Joy nawe. Atari abo gusa hariho n'abandi babiri tutari kumwe ariko twatangiranye, yuko burya umurimo uragoye kandi ntiworoshe kabisa. Ivyisi vyokoroha ariko umurimo w'Imana uragoye. Hariho babiri, umwe ngo ni Dushime, undi ni Grace, twariko dukorana ariko ubu ntabwo turi kumwe cyane. Naha turi ntabwo turi kumwe ariko ndabashimiye bose, n'ukuri twarafatikanyije, twakoze ukuntu dushoboye n'ukuntu Kristo yadushoboje. So hejuru ya Fishers of Men hari ibikorwa byinshi dushaka gukora, hari ibintu byinshi dushaka guhindura nka Fishers, yuko ubu nyine hariho ministeri nyinshi zihagurutse cyangwa zihagaraze muri kino gihe kugira ngo zibashe guhindura inosi. Ariko twebwe ni nkaho dutandukanye, amavuta yacu ni nkaho atandukanye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Kristo yaduhamagariye ibitandukanye, hari abo yahamagaye ngo abigisha, abandi abavuga butumwa. So twebwe ntabwo turi abaririmbyi, ndabizi ko ministeri nyinshi muri iki gihe ni ministeri z'abaririmbyi, niko kazi bakora, ni abaririmbyi. Ariko twebwe n'ukuri ntabwo turi abaririmbyi, ariko turabavuga butumwa mu yindi nzira, yuko ubutumwa tubuvuga mu nzira zitandukanye. Mu nzira imwe natwe tuvuga ubutumwa ni ukuja hano hanze ku bantu batarakizwa tukababwira ubutumwa. So tuza tuja hano hanze muri quartier Nairobi, ngire ngo no hanze ya Nairobi tuzohagera naho, yuko hose ubutumwa burakenewe. So hariho abantu dukorana nkeneye kuvuga nabo. Hariho Pastor Irene, niwe nka mwarimu wacu dufite muri iki gihe, kandi ni umukozi mwiza w'Imana, turamushimiye kabisa. Akomeza kutwigisha, agakomeza no kuduhindurira ubuzima, akomeza kutwigisha ibintu bisha buri munsi. So turamushimiye kabisa. Nariko kuvuga ngo twebwe turi ministeri itandukanye n'izindi ministeri, yuko kuririmba ntabwo ari cyane, ahubwo ubutumwa nibwo tuvuga cyane hanze. Kuko ministeri nyinshi zarahamagawe ariko ni nkaho sishaka kuvuga ngo ntabwo zasobanukiwe umuhamagaro bafite, ariko barabisobanukiwe neza. Ariko twebwe ni nkaho twarushijeho gusobanukirwa umuhamagaro wa Yesu Kristo twahawe. So benshi usanga bakorera mu ikanisa, ariko burya mu ikanisa ntabwo arimo abantu batarakizwa barimo. Oya, mu ikanisa bamwe abantu bakijijwe kandi abantu bakiriye Kristo. Benshi 90% y'abantu bari mu ikanisa ni abantu bumvishije ubutumwa, kandi Kristo yaraduhamagaye ngo tugeze ubutumwa ku bantu bataramwumva. So nicyo gituma twebwe nka Fishers of Men Ministry duhagaraze muri kino gihe kugira ngo tubashe guhindura amateka y'abantu benshi, kugira ngo tubashe guhindura ubuzima bw'abantu benshi. So nariko ngo benshi ministeri nyinshi zikorera hano mu ikanisa, ariko twebwe Kristo yaradushoboje tukaba tugiye hanze kugira ngo tubashe kugeza ubutumwa hanze. Tudukorera mu ikanisa, udushakiye mu ikanisa wotubura, ariko udukeneye yo dushakira hano hanze muri quartier, no tugenda tubwiriza mu nzira zitandukanye. Inzira ya mbere ni ugufasha abantu badafite ubushobozi, yuko burya not every time what you do will stick in people's hearts, but not every time what you say to people will stick in their hearts, but what you do is what matters a lot. So natwe nukuri tuzadukora uko dushoboye, uko Kristo adushoboje, kugira ngo tubashe guhindurira benshi ubuzima, kugira ngo tubashe gufasha benshi, yuko muri bwa bufasha nabwo gufasha gusa n'ubutumwa. So ishimiye na Kristo nyine tugejeje iki gihe. Hariho igihe ministeri yari yagize imbaraga zike, nimba twari twabuze gusenga, nimba ari iki twabuze ntabwo tubizi, ariko ministeri ni nkaho yari ishize. Ariko Kristo aratuzura kabisa, aratuzura, yuko turashafite ahantu duhatuja. Hari igitabo dufite kwandika, cyangwa kera twanditse ka Fishers, nuko gusa atuja publish bado yo kitabu, ariko kera ni igitabo cyasohotse turagifite, ariko ntabwo bari tujya display inje. So ni igitabo kivuga ngo Kristo muri twebwe. Dushaka yuko aba Kristo benshi, ariho abantu bakijijwe ariko bafite gusa amagambo, ariko badatunze ijambo mu mitima yabo. So iryo jambo niryo dukeneye yuko abantu batunga. Abantu benshi muri kino gihe usanga
biyita abakristo ariko badatunze Kristo, bakaja mu ikanisa ariko badatunze ikanisa muri bo. So ubwo nibwo butumwa dushaka kugeza ku bantu kugira ngo nabo babashe kumenya yuko Imana ntabwo ikeneye gusa yuko tuja mu ikanisa, oya, ahubwo Imana ikeneye yuko dutunga ikanisa mu mitima yacu. Ubwo nibwo butumwa dutwarira abantu batandukanye. So namwe muhamu tureba mwumva ubwo butumwa kabisa yuko Kristo icyo akeneye cyane ntabwo ari uko tumuvuga tutamutunze. Kristo akeneye uko tumuvuga ariko tumutunze, akeneye nyine yuko dukora ibikorwa bya Kristo cyangwa ibikorwa by'abakristo kandi tumutunze mu mitima yacu. Yuko ijambo ry'Imana zavuga ngo tuzokorera Imana, ariko ngo nitugera imbere y'Imana izotubwira ngo tuve imbere yayo, yuko ngo ntabwo yigeze tumenya. So bene data, kugira ngo natwe Kristo atumenye, kugira ngo natwe tube mu gitabo cya Kristo, nuko tubasha kumutunga kurusha uko tumuvuga. Ntabwo tuvuga uwo tudatunze, nicyo twabanje gusobanukirwa katwe kugira ngo tubashe kwanza gutunga Kristo. Umuhamu tubona twese dutunze Kristo, niko nizera. Jewe nyine je ndamutunze, sinzi bya bene data ariko nabo baramutunze. Yuko bujya ibyo ukora byerekana Kristo uwo ari we muri wewe. Ibyo ukora byerekana nimba wakiriye Kristo cyangwa nimba utaramwakira. So ibijanye na Fishers muzo dushigikire kabisa, muzo dushigikire mu bikorwa byose tuzogira naha kuri cyano yacu, muzoza mukomeza mubane natwe, turabiyegereje. Tuzokomeza kugira ibikorwa bitandukanye, tugira ibitaramo, tumira abantu batandukanye. Muzoze kabisa, turabatumiye muzoze dufatikanye kugira ngo tubashe guhindura ino si. Ubu nyine abantu benshi barahagaraze kugira ngo babashe gukorera umwijima. Abantu benshi muri kino gihe ni abantu bahagaze kabisa kugira ngo babashe guhindura amateka y'abana b'abantu, babakure mu muco babashire mu mwijima. Ariko twebwe turi abantu batandukanye, dukeneye ko duhindura ubuzima bw'abana b'abantu, bave mu mwijima baje mu muco, bave mu buzima bw'ubujiji. Usanga cyane cyane nkatwe abanyamurenguzi usanga twarakiriye Kristo, ariko nk'ukuntu tugenda, ukuntu twitwara hano hanze, ugasanga we are opposite what we say. Kandi bujya Kristo ntabwo ari ukumuvuga gusa, ahubwo ni ukumwerekana. So nibwo butumwa dufitiye abantu, nuko abantu babasha gusobanukirwa Kristo cyane, tibamuvuge kandi batamutunze, tibamuvuge kandi atabazi, bavuga umuntu bazi, bavuga umuntu bagendana nawe buri munsi. Ni nkaho mbwirije ariko kandi ntabwo mbwirije. So nariko mbabwira gusa hejuru ya ministeri, kandi Imana ikomeze bagasanire, tuzokomeze tubane mu bikorwa byose, muzokomeze mudushigikire uko mushoboye. Icyo twizeye nuko tuzogera kure. Kristo waduhamagaye ni nawe uzodukomeza. Ikindi novuga ngiye kurangiza, iyi ministeri Kristo nari ndi mu masengesho, Kristo aranganiriza gusa hejuru ya ministeri, akomeza kumbwira. Bujya usanga umwe Kristo arakubwira cyangwa Imana irakubwira ukumva yuko atari Imana, unasema maybe ni roho ya shetani, yuko benshi ntabwo twasobanukiwe ijwi ry'Imana. Na Samweli ntabwo Imana yamubwiye rimwe gusa, cyangwa ntabwo Imana yamuhamagaye rimwe kugira ngo abashe gusobanukirwa yuko ari Imana, ahubwo yabanje gufata umwanya arongera kandi araryama. Imana iramuhamagara kandi araryama, kandi babona kumubwira ngo Imana nimuhamagara yitabe. So naje nikako byameze, ntabwo ndi Samweli ariko naje nikako zamereye. So umuntu wa mbere nabibwiye umwe dukorana ngo ni Linda, niwe nabwiye ibyo bintu, kandi aranumva kabisa, ndanamushimiye. So mukomeze mudushigikire, dukomeze tubane, reka mpereze na bene data umwanya nabo babashe kubaganiriza, mukomeze mugubwe neza. So ndabashimiye cyane, n'aba badukorana aba Fishers ndabashimiye kabisa. Ni abantu b'abagabo baza banyumva. Umwe hari ibikorwa umuntu yogira cyangwa ibitekerezo ugasanga biragoye kabisa, nko kuja ku musozi ugasanga bigoye abantu benshi, n'amafaranga ntabwo ari kuvuga ngo nuko tuyafite menshi cyane, ariko nukuri turabashimiye. N'abavyeyi babo nabo bazabahereza gahusha,
kandi bakomeze uko nguko. Abavyeyi babo turabashimiye kureka muri kino gihe usanga abavyeyi benshi hawaamini watoto wao, wanaona wakipeana watoto wao nje, maybe watoto wao wataenda kuharibika. Yuko ubu nyine abantu bahari ni watu wanavuta bangi, wanakunywa pombe. Sasa mzazi anapiga hesabu cyangwa nyine yicara hasi akareba ukunze agiye kurekura umwana wiwe, bikagorana cyane. Ariko abavyeyi bose turabashimiye, Imana ikomeze bahe imigisha. N'abavyeyi banje nabo ndabashimiye yuko baza banyemerera kava kure cyane kaza tugafatikanya na bene data. Ntabwo ari umurimo woroshe kugira ngo umuntu yurire imodoka nka zibiri cyangwa na zitatu, ufashe na moto zikaba zine. Ni ibintu bikomeye cyane. Dushimiye n'Uwiteka ukomeza kuturinda buri munsi, agakomeza kubana natwe. So reka niyegereze mwene data nawe agira icyo abaganiriza, agira icyo ababwira kugira ngo nawe abashe kuburura. Nabashimiye cyane kandi dukomeze dufatikanye. Mbere mwese turabashimiye ababashije kubona umwanya n'uburyo bwo kubasha kuza hano hantu. Uzukuri ni ibintu by'agaciro cyane. Hari igihe buriya abantu bagira nyine za gahunda nyinshi, aho bamwataye nyine gahunda zanyu nka fishers, mukabona ko nyine uyu murimo bareba utareba undi muntu. Uzukuri turabashimiye cyane kandi nyine Kristo akomeze nyine abagirire neza. Ibyo byose mukeneye kugeraho mu buzima bwanyu mukomeze mubigereho. Dukomeje dushimiye kiongozi wacu Aaron, Imana imuhe umugisha. Igikorwa niwe wagitangije, niko navuga, niwe wagitangije. Twebwe nyine twaje tumukomeza nyine nka ministeri nyine, ariko kandi navuga ko ariwe nyine yabihagurutsemo cyane, abishiramo imbaraga hamwe n'amasengesho no kwizera Imana. Turabizi neza ko hari ahantu Imana ihaye tujana, saha ngaha gusa. Ibingibi nyine kituravuga iyi ngiyi ni nka head start kituratangira, ariko kandi twizeye Imana cyane yuko dutangira twatekerezaga yuko dushobora kuzagera ku munsi nk'uyu nguyu. Twatekerezaga yuko tuzagera inemera ingana nk'uko mwabonye. Si byari ibintu nyine byoroshe nyine, ariko kandi kuba nyine tungana gutya dushimiye Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana kugira ngo nyine dutanga umwanya. Ntabwo dufata igihe kirekire kandi ibintu biraza kugenda neza. Turakoresha ikinyamurenge, Kinyarwanda na sorry. Reka dusome muri Yohana ibice 9 umurongo wa 4. Ijambo ry'Imana riravuze ngo kwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri kare, ku mwanya ku manywa ugiye kwira, n'igihe umuntu atakibasha gukora. Amen. Muzukuri uyu murimo uragoye cyane. Hari igihe uzuhaguruka nyine ufite wa mwete wo gukora ikintu, ariko kandi nyine bikakugorera mu nzira. Hari uzuhaguruka nyine ufite za mbaraga zose, wibwira yuko uko biri kose kino kintu ngiye gukora ngiye kugishoramo imbaraga cyane, kandi ndabizi ko nzagikora neza, ariko kandi ntibigende nk'uko wewe wabitekereza. Aho twakwiye twarabitekereje, turasenga cyane, tubisaba Imana. Imana iraduhagurutsa muri iki gihe, si ibintu zoroshe. Twari tugeze mu rwego twagendaga n'ahantu nko ku musozi, tukagenda kwihererana n'Imana, tugasenga Imana, kandi Imana yakomeje gukora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwacu. Mu by'ukuri icyo ni ikintu cyo gushimira Imana. Buriya gushima bizana umugisha, kandi iyo ushimye urakomera. Hari igihe abantu Imana izibakorera ibintu byinshi cyane, ariko ntibatekereze kwishimira. Hari ubuzima buno tubayemo busanzwe, Kristo aza guhereza ibiryo ukabona urafunguye, urariye, urahaze. Ntiwibuke ko uwo wabisabye wa munsi utari ubifite ari we wabiguhaye, ntugende ngo umushimire. Ubwo rero bene data, jewe turangiza nabashimira cyane
mwebwe mudukurikiye mwese muzamukomeza mudukurikiye kandi muzakore na subscribe kuri channel yacu, muzamukomeza mwumve ibiganiro byacu. Kristo kandi azakomeza abazamure hamwe na buriya nimwe mbaraga zacu, tutari kumwe ibyinshi twabigeraho ko munareba n'urungano rwacu turabana cyane, ariko kandi nyine turi kumwe namwe turabizi ko tuzagenda dutera intambwe kandi Kristo azakomeza kutugirira neza. Ikindi shimira Imana ndangiza, ndashima Imana nyine kubwa ministeri Fishers of Men Ministry. Ni ministeri nyine yatangiye nyine abantu badukritika batwereka yuko ntabwo dushobora kuzagera mu buzima, ariko kandi ndashima Imana yuko twabihagurutsemo nk'abagabo turabikora kandi nyine birakunda. Kuri abene data turabashimiye cyane muzukuri. Ni ibintu nyine Imana yonyine nayo izireba nyine ikishimiye. Ntabwo tubifata nk'ibintu bisanzwe kubera ko n'abantu benshi b'urungano rwacu bari hariya hanze bari bakora ibidakwiriye, ibidahe binezeza Imana, ariko kwa twebwe tuba tubitekereza tukumva ko bitureba, tukumva ko tugomba gukorera Imana kuko ari naco yaturemeye gukora. Muzukuri ni ibintu by'agaciro cyane kandi turayishimiye cyane. Rero aje cyo nabasaba bene data uko biriya nk'ijambo ry'Imana ryatubwiye yuko tugomba gukora hakiri kumanywa. Hakiri kumanywa Bibiliya yashatse kutubwira tugomba gukora tugifite imbaraga n'ububasha bwo gukora, kandi turabizi yuko hamwe n'Imana byose bizagenda bikunda kandi Kristo azakomeza dukomeze. Jingira ngo yarayo ngayo, kandi n'abandi nyine bari mu rungano rwacu nyine bose bifuzaga kuza kubana natwe muri iyi ministeri. Nukuri turabiyegereje. Mi personally nakwaga na vision ya tufike 40, kandi tugera 40 nukuri bizanezeza cyane kuko cyo ni ikintu muri bimwe nzasengera nkabwira Imana, kandi ndabizi yuko nimara kumva nyine buno butumwa bizabahesha umugisha, mwumve ko nyine ari ngombwa kuza nyine natwe ngo tuzabane. Ngo rero kwa hayo machache turabashimiye kandi Kristo akomeza abahezagire, Kristo akomeza abazamure muzo mukora byose kandi nyine muzamuke mu buryo bwose. Muri ibyo bikeya Imana y'umugisha mwinshi kandi akomeza bakomeza. Sauti kubwa. Nashukuru Mungu kushimira Imana kubw'ibintu yakoze. Sinzi buri ijana na gatatu umurongo wa gatatu haravuga ngo umutima wanjye himbaza Uwiteka, twibagirwe ibyiza bikoreye byose. Amen. Dushimira Imana kuko ni byinshi yadukoreye. Turi kuza muri ministeri twari turi bakeya, ariko nanjye baranshishikariza kwinjiramo. Shimira Imana ko nanjye yambonye akanyana ninjiye muri Fishers of Men. Nshimira Imana, shimira Imana kubw'aba iyi youth nyine izikora akazi keza, akabwiriza ahantu henshi, akabwiriza nyine abantu bafite n'umutima urushe nyine nabo bakegera Yesu. Imana ishimwe. Nshimiye buri wese muri Fishers of Men, ni abahungu bagira imbaraga. Imana ishimwe. Kini nshimira Imana kubwa ababyeyi bacu nibo nyine bazemera ko tuza tukabana na tugakora nyine meeting tukagenda kubwiriza nyine nabo turabashimira Imana. Kini turi gushishikariza nyine ababyeyi bafite abana nabo babaduhe nyine nabo bazinjire muri ministeri ya Fishers of Men kubera nayo ikora nyine akazi k'Imana. Ni benshi abana bari hanze ariko twebwe tubonera akanya tukaza hano. Imana ishimwe. Nicyo ngicyo ndashimiye buri wese, abayobozi bacu bose n'abandi nyine bose. Imana ishimwe.